Kundi kimwe gya akari amwe na atongeria kuma South Imenti batongeretwe ni George Kinyora ni mukaririgiti wa vuguvugu ni batumirite kugwata mbarura wa Minister wa Urimi Mithika Linturi kujukia gite kiao gavana kithurano ne tweetite baugite bari na wirigirwa Miru bakagunika boka Linturi ajukia gite kiu bakiongerana kuga bakuringira kawira kura kithurano ne kithiru na batejaniririe na gutejaniria Miru kirimirandi ya witi na mbere nara kinyaba ugite bakai Kamugambi Manyarake ndajukia gite kia seneta wa Miru kire kithurano kiria kijite mutugikare na chotariria Bamoyo bakari na atongeria bagishigo mbunge kia South Imenti bala bashumirite bunene gwikirora urari Minister wa Urimi Mithika Linturi bakiuga niwe bakagite kionga bana siasa cha mwaka wa 2027 bakiuga kuringana ura bamuthimite we ni turire na mbura na ni wori na katharia kuthereria Miru itiga kurita bakiuga ni bonete kiguni kinene kwa miaka iria ritere ngugi ali waziri wa urimi twataka tuona kwi matujera kwa jaja kaura na jaja tigitate jatiura kwi matutu tegete tuone nyaja kamuntu akamutia titeka jatiuma roji indi atongeria bokarande bathuja bataka bona kwiro kwa ina mpara antu beka ira chuburia mitwe nuo ritiri antu chuburia antu bathugania nuo thithirie uju nuo tumire tuketha mpempe menye imutu jo tumire tutho na meretwe na antu betu na twataka tuona mwana wetu Miru gwitwa Mithika Linturi uathiririe mpara Kenya akanengerwa kaunti ya Miru tutirwa anga ng'ombe ikuiwa angambie kuriwa anga twana tukura angambie gutemangwa akagithomo gitekari Mithika Linturi atwitigie boga na tugeta muzuri kwa unarwa gatwetekaniria muntu ule tukaumagaria mapema na asubuhi ni mheshimiwa Mithika Linturi kawera Mwangasa na aru atongeria ba South Imenti bakuona ndaweku ituramenyere bwaku ituronere ume bwaku utoraga gweta wajo kamata milioni 100 waania waku weta gwakira ngino murega weta gwakira mami oku wakira ari onyakwe wachoko karuma milioni 3 ukagura motu na mandi buti ukeyokera anto mukono juu kaende ankwenda kwera Miru na arua wewa mukono juu milioni 100 iguhita na arua wewa kaende milioni 200 iguhita na arua yatongere ba South Imenti ora Miru ugire ugachiara mwana ogwonka kiara atumego churuari nene njare kauma moromo ekewatera churuari na ina arua twatongera ba South Imenti tukweja gutuma churuari nene njare kugethera kauma moromo na churuari na era tweya nayo ireto Mithika Linturi kurukini akari na atongeria baraba umirite kawira Mwangaza bakiuga ko wathani bwawe na tejanire gicigo mbunge kia South Imenti ala baugite ndira bamuthurite mwankene jwa 2022 ni bari na wirigiro bunene akabaritira ngugi twaije mama agatuteria ende mama na tutejanirie bajo toka akaria nyongo agwataga akiara mtu wonde eta into bibi bionde ibya Miru county kabye bya wanto beto twarokire rokire kwa muthura tha 10 kurobate kundete chai ende naru atwega tukurira ukajithia mwana otuko ko kaithia mwana oku otuko ukoge anticipatory wira kwa kagure tutokagura mwankare tutiombaga tuthura Mithika Linturi tuone thaga twikaikia kinya riu ringi kwibanga gite kia ngavana nonto ngavana roriku yaweka wira Mwangasa na ale mingo giewe tema auga South Imenti bedroom wewe lakini ugeta nkobwaria no ngaturenga mbuti ara kwa meta muntu ezaga jokia akagara marinya na rujo rwa ruri agu tema hiyo si ni aibu aende kawira Mwangasa aende kawira Mwangasa aende Linturi kini tweregerete barabara za South Imenti na aru ankobo egoji ndarene gabakorera weja mantone ya roje hoteru ira sibira toije bya isindi bigakwa hotebyo sibitari ya toije sigakwa constituency gakwa sibitari kancha na ndawa masibitari yetu rebotu na rebodiri chiekerwe hakuna anto beto kaba gokwa goro tutinde tothikana kawera Mwangasa intobia Miru
bio kinya mwiche gitara kubiworete ibikonganete bilioni 4 igere iwo tomerete ikonganete na eto koreterete mele karentore na saudimenti onde raugana kana neta bogabwe wete kana getorete mele karentore sukuru igacoka nara gotena steam igekirwa na yange daktari bakande kwa ana beto baba kwenda gwicuri kwa ngogi bakande kwa nonto kwa kawera no remero kuandikana muthiene kinyane bonenie kugwata mbaru wakiri Mugambi Manyara korwera gite gyo seneta Mugambi Manyara na ugete hau eterete kuringana gite gya seneta igetigi wasi jume kathuri muronge kugya tamaya gite gya ngabana anto ba saudimenti ibaugete muntu wa kerekia yete gya saudimenti utonge bakuona ni Mugambi Newton Manyara kumagecigo mbunge kya saudimenti nke report rateto cia wero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare